Naga bantaban pensotho ye ki pai ba halo ka jingkho jing suba ka office jong u deputy commissioner west Kasil district harangat ka jinga trailang but ka seng samlash nong new nongstein manda ka singi hat majai ka arphau tarik u nailor ki la penlong ye ka awareness program hakmat ye nongstein hagate ka singi la penya ye ka jinga lang no ba ji mar banyang secretary nong new nongstein ha ka balai dun rangkat da ki samla jong ka new nongstein ki nong trei sarkar bat kiwe Kinongkran ba kongsan hagat ngi kilong uba ding do additional district magistrate but uba WR Kharkrang kum resource person. Kiti ki he sarkar haba ajing pensyai hak teges ngi kilakan tu ye ki pai ba bagi di bankier na ba penun kam ye ki plastik nadu menta ke ngi. Tungin ye sengap ye ke ke bagi ki he sarkar ki don manong. Ka masutna kalong ba habai burong ru yo covid ya tai to asnem gajing kan yo kan hat gajing kan ki ki borbai Kawala ini kusutu kaiba ba kajing ko jing suba ko ite ka ba kabudan kam. Dan arajar kapra ta arajar apuan ke pangayosno di rangba belum di rangba sno yuhi bagladon di tingker. Pada kalian jumiru na tenat rekam dengar ke state vision control board. Bagi don di bentang bagi wan bagin lum Iwan ban sini di umbang umbi hidup yang dia beritas begilap ngomong bakal bahar kata dari ladon pada kajing pia cakap bahar nakai kapal ngomong suara kajing ni pun suatu juga kalau haki lain bentar berikong kalau kajingnya di demi beliau Ngapain dia bagi kerusakan yang yang mentar di syong bagi aslo bagi keren banget. Jadi kerusakan bagi yang di kita diberi di waktu menong mat lagi. Jadi kerusakan bagi yang di seng bahalang bapun snow di snow bapher. Berhaba keren gitu di beri di waktu menong hikmat ngatai dia siap nomor bagi tempo iki. Pada rumah highway nong Bayang ini ba kerpat bandong nong ikhwan di ba kini terbuat. Pajuran boyo anak lain not akan terbuat. Dia sikap di terbuat. Kiseng halang belayang ini ban kerpat di babon zat. Dia sikap. Di jauh ini ya kan yo ya kan. Yo ya kan senong ya kan. Yo nyara plakat kiara. Ni ya dari dia. Ya ayah ini berdebat pada biora di cai mereka kubur, dan jika Pak Devi, nak kalian nak sorkan, nak kalian senang, bagaimana nampak kecing baju ki, ayah kerja, kemudian ayah kerja, kecing berjumpa perkat, kajong ki, kau biskap itu baju yang ini, ngomong mo ba, kau biang kau kalian mungkin, ngomong lo kau kalian mungkin kau biang lo, hari ini berdebat biora api ini kalau KJ nampak ketimpa nampak kalawai. Tim mereka ni kajing long kajonggi keempat poin 100%. Tani keempat kenjo saya kata kasi 4% kajing japura badlong kebalik kuat bak kibas nong tu yang kajing kam jong kajing solid liquid waste management. Kekuatan badong kami yapi ba kung district administration Nakapor, bilang ako at ang Stein Town Committee, bangbud din, bangtad mahapriyo, bangtad ito na, yakidong ikitay, ibadon na kanigasinong ganungin. Buwan meeting di bangila, tulong nakapor, nilarong hati school, nilarong hati sinong kitaw, banyo, bangtad ngam janliyo, haka jingmod, jing perkat, bat iklen siyeng, jong kinong siyong sinong, ban sim singkat kali ban ru ban long takinong persyan ban yo hikay dan yo kiway pat kipadon sabar yung kanina tornong stone arat titiwa kipadon saudong yung kanina taong kadoni kaway kanina wa non ba mat non ten kini arat titiwa kidon hakathop jong kajing yo i jengay bat hakathop jong kajing sim yo singkat kali ng masraw bagi nong yalam jong kini kesinong jong kini kesinong di badan anong new nong stone opor ni nong stone bat kesinong di bawah marjan na kabanta ban tengkuat ban tenitenat ban ru ban kering ya kibrio
panio dan pendengkam ya kan igawa kepada saudon jengin. Nah kapor sa kapor ni siya ay ki apil circular jing tertib sa baro kinong sinong ba kidai ban basil ya ha kaphan kabede ban penyaklat ya kinyot kata kabamut yaw baput badu bamput ha kajing singaw jong asimet bat jong ilang baro ngatray kamlong kababakala yangi ban le khuat bat kani kajing le khuat kadai kepala judan ha kajai kenriu ke doni kadang kam pat yang tang bancu buat nanti bat ban penuan jor ya ki e jikai ki bakat kum kani gajok ko mentang